Buenas noches, pastores, pastoras, buenas noches, hermanos, hermanas. Estamos una vez más, como tercera noche, agradecido a Dios, primeramente por este hermoso tiempo que Dios nos permite escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro siervo, Pastor Oseye, que esta mañana también verdaderamente nos transmitía el corazón de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán preciosa y cuán maravilloso es verdaderamente nosotros hemos sido justificados y santificados por la preciosa sangre de Cristo. Y esta noche, verdad, cada uno de nosotros que estamos seguros, que estamos pues esperando este momento tan especial, un momento tan bendito que cada hermano, cada siervo ha separado para estar una vez más y preparar nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Este seminario bíblico que, verdad, Dios preparó. Estamos muy agradecidos, hermanos, hermanas, también esta noche. Y prosiguiendo con el programa, esta noche también vamos a invitar al evangelista Israel Mamani, que nos va a entonar los himnos: Oh, sin él no puedo vivir, mi Jesús vivo está. El amor de Jesús es muy admirable. Y vamos a cantar, hermanos, vamos a alabar a Dios, vamos a expresar nuestro corazón al Señor, que estamos muy agradecidos de este seminario tercera noche, que estamos juntos para poder escuchar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, evangelista, por favor, adelante. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos a la tercera noche del gran seminario bíblico con el tema Saliendo del pecado encontré la felicidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios de estar escuchando la palabra en estos días. En esta noche vamos a iniciar alabando al Señor. Acompáñenme cantando las canciones de mi espíritu. Cantemos el número 76. Cerca como un hermano. Cantemos la alabanza número 76. Él está cerca como un hermano. Él está conmigo siempre. Amigos se hieren con frecuencia, pero en Él siempre puedo confiar. Cerca como un hermano, a su lado feliz yo estoy. Cuando otros me rechacen, el Señor me da su fuerza. El amor amical es pasajero, no puede dar la felicidad. En esta vida solo el Señor, amigo verdadero. Cerca como un hermano, a su lado feliz yo estoy. Cuando otros me rechacen, el Señor me da su fuerza. Sin rumbo, con un corazón quebrado, estaba abatido sin Él. Pero sí pido que me ayude, mi pesada carga llevará. Cerca como un hermano, a su lado feliz yo estoy.
rechacen. El Señor me da su fuerza. Vamos a continuar alabando al Señor en esta noche. Vamos a cantar otra alabanza. El himno número 212 vamos a cantar. Yo nunca puedo olvidar. Himno número 212, cantemos. El día que me redimió, nunca lo podré olvidar. La paz y el amor que el Señor me dio, nunca lo podré olvidar. El día en que me consoló, nunca lo podré olvidar. La paz y el amor que el Señor me dio, nunca lo podré olvidar. Vamos a cantar una alabanza más en esta noche. El himno número 101 vamos a alabar. El himno número 101, cantemos. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo la brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación me dio su Cristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Muchas gracias en esta noche. Hasta aquí vamos a cantar las alabanzas. Sí, muchas gracias por las alabanzas que esta noche, verdad, también permite, ¿no? Las alabanzas para poder alabar. Y seguro que agradecer a Dios, verdad, como tercera noche de poder recibir la palabra de Dios también hoy, esta noche. Y estamos muy contentos, muy agradecidos a Dios. Y proseguimos. Esta noche también tenemos algo muy importante que estamos pasándolo para conocer el área de CLF, que es pues la conferencia para los pastores, y que verdaderamente Dios trabajó y está trabajando grandemente por mediante CLF, uniendo el corazón de los pastores, las pastoras, ministros de Dios que verdaderamente por medio de CLF
están descubriendo también aún más el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el video documental del CLF. Adelante, por favor. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia,
Gofrida Sumaili. Otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. Here they preach the word of God, they preach the true gospel, and it's not about denominations, it's about the word of God. They're not preaching anything outside the word of God. Everything is from the word of God. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We are very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Sí, muchísimas gracias. Sí, agradecemos por este video documental, como ustedes han podido ver, siervos de Dios, pastores, pastoras. Este es el trabajo que se está haciendo con CLF, la reunión de los ministros, de los pastores y pastoras también, para poder unir el corazón y poder marchar juntos y anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que CLF, por la visión que Dios le permitió a nuestro cielo pastor Oxopar, este tiempo se está trabajando grandemente, y por la vía de la comunicación por internet, verdaderamente algo maravilloso que Dios está preparando. Estamos muy agradecidos por este documental, y como siguiente vamos a invitar también a la oración para que por este seminario bíblico pueda orar al pastor Virgilio Ponce, de la iglesia de Villamontes, de la iglesia Casa de Dios Las Naciones. Adelante, pastor Virgilio. Buenas tardes a todos los pastores, al pastor Osejan. Soy el pastor Virgilio Porcel del ministerio Casa de Dios a las Naciones, acá en Bolivia. Estamos en el departamento de Tarija, en la provincia Gran Chaco. Desde aquí también estamos llevando la poderosa palabra del Señor. Y en esta tarde quiero saludar a todos los pastores que están conectados a través de este medio, y donde vamos a poder recibir la poderosa palabra del Señor y ser ministrados por el pastor Osejan. Quiero orar en esta tarde, primeramente dando gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta poderosa palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Dios mío, Señor, te damos gracias. Señor, que tú seas usando poderosamente, Señor, la vida del pastor Osejan, Señor. Que tú seas hablando, Señor, a través de sus labios de él, Padre, lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres hablar, Señor amado. Usa esos labios, Señor amado,
Señor, que donde vaya llegando estos medios, Señor, donde llegue, Padre amado, donde estén conectados allí, Señor, tú estés tocando los corazones, Padre, instruyendo, Señor. Queremos, Señor, recibir esta enseñanza para conocerte más y amarte cada día más, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y el honor, sea para ti, Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga grandemente, pastor. Muchísimas gracias, Pastor Virgilio Ponce, por sus palabras y gracias esta noche que también el pastor está muy agradecido y animando para que también todos los siervos que están comenzando, ¿verdad?, dando su tiempo. Estamos muy agradecidos de verdad con los pastores, invitados, pastoras también. Sabemos que, verdad, hay bastante arduo trabajo este tiempo, pero gracias a Dios también, por medio de este seminario, también podemos unir el corazón, poder conectar con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos con las presentaciones esta noche. También hoy, también esta noche, quiere hacerse presente, está presente el hay especial del Colegio Cesori. Verdaderamente estas canciones tan hermosas que nos interpretan ellos, tu nombre alabaré y alguien está orando por ti. Muchas gracias. Vamos a invitar al Colegio Cesori. Adelante, por favor. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia
Sí, muchas gracias. Estamos muy agradecidos con el Colegio Cesori, que esta noche nos hace recordar, alguien está orando por ti. Es cierto, verdaderamente, como los siervos en este tiempo están orando, para que cada uno de nosotros, también por la oración de los siervos, hemos recibido esa gracia tan grande, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche llegó el momento más importante de que cada uno de ustedes, estoy seguro que están esperando con ese corazón muy agradecido a Dios, como podíamos escuchar la mañana también. Y ahora también vamos a invitar al pastor OCY, de que verdad como nos visita y nos está dando pues palabra tan preciosa, fresca para poder alimentar nuestro espíritu. Vamos a invitar al pastor OCY esta noche. Sí, adelante, pastor. 안녕하십니까. ¿Cómo están todos? 오늘 또 예수님께서 하신 십자가 위에서 하신 말씀으로 같이 말씀을 나누겠습니다. Hoy día también a través de la palabra Señor Jesucristo dejó en la cruz y comenzaremos. 오늘 읽을 말씀은 요한복음 19장 28절입니다. Hoy día vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 19. 읽겠습니다. 이후에 예수께서 모든 일이 이미 이룬 줄 아시고 성경으로 나게 하라사 가라사대 내가 목마르다 하시니 거기 신 포도주 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 신 포도주를 먹으면 해웅을 웃을 죄며 예수의 입에 대니 예수께서 신 포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라. Desde versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a las bocas. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 대부분 사람들은 죽음 앞에서 아주 진실해진다고 합니다. Normalmente toda la persona ante su muerte como vuelve, ¿no? como verdadero, sincero. 예수님 원래 거짓말을 못 하시는 분이신데 verdaderamente es Cristo. Verdaderamente es Cristo, no puede mentir, pero la palabra Jesucristo habló en la cruz. 십자가 위에서 마지막에 하신 그 말씀은 참일 뿐 아니라 영적인 굉장한 의미를 가지고 있습니다. La palabra que Jesucristo había dicho en la cruz, entonces esa palabra verdadera también espiritualmente tiene un significado. 예수님은 돌아가시기 전에 다 이루었다라고 말씀을 하시고 돌아가셨습니다. Jesucristo antes de morir habló una palabra consumado es, luego y como murió. 다 이루었다. 그 말씀이 의미하는 영적인 의미를 오늘 같이 생각해 보겠습니다. Consumado es. Entonces espiritualmente tiene un significado. Hoy día conmigo junto conversamos esa parte. 자, 그럼 우리가 PPT를 같이 보겠습니다. Entonces yo voy a mostrar mi diapositiva, vamos a ver. 자, 모든 성경은 짝이 있다고 그렇게 말씀하고 계십니다. Entonces todas las escrituras tienen sus compañeros. 그러니까 열쇠가 있으면 자물쇠가 있는 것처럼. En verdad tiene llaves, entonces tiene también su candado. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되어져 있고 그 성경 말씀에는 짝이 있다는 것입니다. Todas las escrituras de la Biblia, de la palabra, fueron inspiradas por Dios, también tiene sus compañeros. 그것이 성경을 올바로 풀어갈 수 있는 열쇠가 되는 것입니다. En verdad, a través de esa manera, ya puede entender toda la palabra como las llaves. 자, 예를 들어서 이제 구약 성경의 안식일에 대한 이야기가 나오는데
Por ejemplo, el Antiguo Testamento sale como el día de reposo. 그 안식일을 제대로 이해하려면 신약 성경에 나오는 이 안식일의 주인 되시는 예수님을 알아야 되는 것입니다. Entonces, si quieres saber verdaderamente es el día de reposo, sale el libro del Nuevo Testamento como el dueño de ese día de reposo debe saber. 그러니까 구약의 안식일과 신약의 예수님과 이렇게 짝을 이루게 되는 것입니다. En verdad, no como Antiguo Testamento del día de reposo, luego Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es su compañero. 예수님께서 말씀하시기를 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 했습니다. Jesucristo había dicho, todos cargados y cansados, venid, y a mí yo haré descanso. 정말 예수님은 죄의 짐, 인생의 짐, 수고의 짐을 지고 살아가는 인생에게 참다운 안식을 주기 위해서 오신 것입니다. Verdaderamente Jesucristo vino a este mundo para dar como la paz verdadero a los hombres que tiene como la carga del pecado, carga de estas vidas. 38년 된 병자를 생각해 보면 38년 병자는 병 때문에 아무 일도 못하고 늘 이렇게 누워 있었습니다. Y pensando un enfermo durante 38 años por esa enfermedad, no podía hacer nada, solamente estaba acostado. 그 사람은 안식일만 쉰 것이 아니라 안식일이 아닌 날도 늘 쉬면서 살았습니다. Ese hombre no solamente descansaba el día de reposo, sino también todos los días estaba descanso. 그러면 정말 이 사람의 영혼은 참된 안식을 누리고 있었을까요? Entonces, ese enfermo, su corazón también verdaderamente estaba descansando. 그렇지 않다는 것입니다. ¿Verdad? No es así. 이 사람은 정말 하나도 한번 걸어봤으면 좋겠는데 언제 이 아픈 것에서 벗어날 수가 있을까? 늘 그 생각으로 복잡했습니다. Porque ese enfermo, en mi vida también, ¿cuándo voy a caminar? ¿Cuándo yo puedo ser libre de esa enfermedad? Siempre ese pensamiento tenía. 몸은 쉬고 있지만 마음은 쉬지를 못하는 것입니다. Su cuerpo está descansado, acostado, pero su corazón no podía descansar, ¿verdad? 그에게 참된 안식일 되시는 예수님이 찾아오셨습니다. Ante este enfermo, Jesucristo, siendo el día de reposo verdadero, ya llegó ante ese enfermo. 일어나 자리를 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 그 사람이 곧 나와서 일어나 안식일 날 자리를 들고 걸어갔습니다. Ese enfermo sanándose, luego tomando su lecho y anduvo camino. 놀라운 것은 그날이 바로 안식일이었다는 것입니다. Pero qué maravilloso, pero ese día justo el día de reposo era. 자, 안식일 날 이 환자는 자기 자리를 들고 걸어가고 있었습니다. El día de reposo, ese enfermo ya tomando su lecho estaba caminando. 사람들이 그 사람을 막 비난을 했습니다. Las personas reclamaban a ese enfermos. 너 안식일인데 지금 무슨 일 하고 있는 거야? Hey, usted, ahora es el día de reposo, ¿qué está haciendo? 빨리 앉아, 누워. Rápido, tiene que sentarse, tiene que como acostarse. 정말 이 사람에게 참된 안식은 뭐겠습니까? Para ese enfermo, ¿qué es como reposo verdadero? 아무것도 안 하고 누워서 있는 그것이 안식이겠습니까? Como no hace nada, solamente ya está acostado, ¿eso es como reposo verdadero para este enfermo? 병이 나서 일어나 자리를 들고 걸어가는 그것이 안식이었습니다. Sanándose de su enfermedad, luego caminando, eso es verdadero su reposo. ¿Cuál es verdad? 사람들은 그 안식일 날 아무 일도 하지 않고 그 쉬는 그것이 안식이라고 그들은 생각을 했습니다. Las personas el día de reposo no hacen nada, solamente descansa, eso es el día de reposo, así pensaban. 정말 안식일의 주인 되신 예수님이 오셔서 그 38년 된 병자에게 참된 안식을 주었던 것입니다. Jesucristo siendo el día de reposo verdadero, viniendo a ese enfermo, ha dado en verdad ese reposo verdadero a ese enfermo. 38년 된 병자는 자리를 들고 걸어가는 것이 절대 일이 아니었습니다. Entonces ese enfermo durante 38 años, y como tomando su lecho, andando, en verdad eso no es un trabajo, no era trabajo.
그것은 이 사람의 소원이었고 기쁨이었고 즐거움이었습니다. Eso es para ese enfermo, su sueño es, su alegría es. 예, 그러면서 그는 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌렸습니다. En verdad, por ese trabajo, ese enfermo y alabando y luego glorificando al Señor. 하나님이 왜 안식일을 지키라고 이야기를 하셨겠습니까? Dios, ¿por qué había dicho que cumpla el día de reposo? 예, 그 안식일을 통해서 가장 혜택을 받는 사람은 누구겠습니까? A través de el día de reposo, ¿quién beneficia verdaderamente? 예, 바로 집에서 일하는 종들인 것입니다. En verdad, los siervos que trabajan duro en la casa. 예, 종들은 쉬고 싶어도 주인이 계속 일을 시키니까 쉴 수가 없는 거예요. En verdad, los siervos quieren descansar, pero su amo, sus dueños continuamente dando trabajo, no podía descansar. 예, 종들의 마음속에 해가 빨리 졌으면 좋겠다. Los siervos pensaban, ese sol rápidamente tiene que ya entrar a su lugar. 캄캄해서 아무 일도 할 수 없으면 좋겠다. Ay, está oscureciéndose, luego no va a trabajar nada, ¿sí? 오늘 해가 뜨지 않았으면 좋겠다. 그런 생각을 했을 것입니다. Pensando que los siervos hoy día no tienen que levantar el sol. 그런 이제 종들이 안식일이 딱 이제 시작이 되어지면 Entonces, los siervos, pensando en esto, luego empezando el día de reposo, 주인이 일을 시키고 싶어도 일을 시킬 수가 없는 거예요. aunque su amo quiere dar trabajo, pero no puede dar. 안식일이 와서 그 종으로 쉬게 해주는 것입니다. A través del día de reposo, los siervos pueden descansar. 바로 하나님의 안식일을 지키라는 것은 수고하고 무거운 짐을 지고 하는 그 종들에게 참된 쉼을 주기를 원하셨던 것입니다. El corazón de Dios, ¿verdad? Los siervos que tienen mucho trabajo, cansado, entonces a través del día de reposo ellos puedan descansar. 예, 기업주라든지 주인은 어떻게 해서든 일을 더 많이 하고 싶습니다. En verdad, los empresarios también, el amo, ellos quieren dar trabajo, ¿verdad? ¿No? 일을 많이 해야 돈을 많이 벌 수 있지 않습니까? Porque los empleadores trabajando, el dueño también beneficia, puede ganar mucho dinero, ¿verdad? 안식일을 가장 기다리는 자는 종이나 짐승인 것입니다. Entonces, quien espera el día de reposo es los siervos, también los animales. 근데 인간은 그런 짐만 지고 있는 것이 아니라 죄라는 짐도 지고 있고 병이라는 짐도 지고 있고 또 이 일생이라는 짐도 지고 살아가고 있는 것입니다. Los hombres no solamente cargan estas cosas, como carga del pecado, carga de la enfermedad, carga de la vida. 예, 이 38년 된 병자는 1년 내내 안식을 누리며 살았습니다. Ese enfermo durante 38 años, todo el año estaba descansando. 왜 아무것도 할 수가 없기 때문에. Porque ese enfermo nada puede hacer. 그렇지만 이 38년 된 병자는 병이라는 짐을 짊어지고 있는 것입니다. Pero ese enfermo durante 38 años cargaba esa enfermedad. 나도 빨리 나아서 걸어갔으면 좋겠다. Yo también algún día sanándome rápido quiero caminar. 나도 결혼을 한번 해봤으면 좋겠다. Yo también quiero casarme. 나도 직장을 좀 다녀봤으면 좋겠다. Yo también quiero trabajar en una empresa. 예, 이 38년 병자에게 예수님이 오셔서 병에서 낫게 해주셨습니다. Jesucristo vino ante ese enfermo, luego hizo sanar. 그는 자기 침상을 들고 걸어가는 것이 절대 수고가 아니었습니다. Ese enfermo cargando, tomando su lecho y caminando no es trabajo duro para él. 마음에 참된 안식을 누리게 된 것입니다. Porque en el corazón de ese enfermo verdaderamente podía tener el día de reposo. 예, 그 구약 성경의 안식일을 지키라 그것만 알고 있는 사람은 성경을 제대로 모르는 사람인 것입니다. El que conoce solamente el día de reposo que está escrito en el libro de Antiguo Testamento no sabe verdaderamente. 바로 그것은 예수 그리스도를 이야기해 주는 것인데. Entonces esta palabra explicando verdaderamente nuestro Señor es Cristo. 성경의 짝을 모르는 사람은 성경을 읽어도 참된 의미를 모르는 것입니다. Entonces, aunque leyendo la Biblia, pero no sabe ese compañero de la Biblia, en verdad no puede entender bien.
자, 골로새서 말씀을 한번 보겠습니다. Entonces vamos a buscar el libro de Colosenses. 골로새서 2장 16절입니다. El libro de Colosenses capítulo 2, el versículo 16. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 평론하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 예, 구약 성경 율법에는 먹고 마시는 것에 대한 이야기가 나오고 절기, 월삭, 안식일에 대한 이야기가 나오고 있습니다. El libro de Antiguo Testamento está escrito, ¿verdad? ¿No? De comida o bebida, también cuanto día de fiesta, luna nueva o días de reposo. 예, 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이라고 이야기했습니다. O sea, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 예, 어떤 사람들은 이제 유월절을 지켜야 된다는 걸 이제 이야기합니다. Y algunas personas también hablando, sí, ¿verdad? ¿No? El día de Pascua tiene que cumplir, dice. 예, 하나님 분명히 그렇게 말씀하셨습니다. 유월절을 지키라고. Porque Dios también había dicho, sí o sí, cumpla ese día el día de Pascua. 그런데 이 골로새서를 읽어보면 그것은 장래일의 그림자라고 이야기를 하고 있다는 것입니다. Pero el libro de Colosenses, como está escrito, todo lo cual es sombra, dice. 예, 바로 장래일은 뭡니까? 바로 예수 그리스도이신 것입니다. Entonces, es sombra de lo que ha de venir, que es nuestro Señor Cristo. 바로 예수님은 참된 유월절이시고 Jesús es la verdadera Pascua. 우리를 사단의 권세에서 건져내 주신 것입니다. También nos rescató de la potestad de Satanás. 그것을 그림자로 미리 유월절을 통해서 구약의 유월절을 통해서 말씀해 주셨던 것입니다. Entonces en esto Dios enseñó a través de, como Antiguo Testamento, a través del día de Pascua. 한국에는 어떤 교회는 초막절을 지켜야 된다 이런 이야기를 하는 사람들이 있어요. Entonces algunas iglesias de Corea dicen que tiene que cumplir el día de la fiesta de los tabernáculos. 예, 그 초막절도 역시 예수님에 대한 그림자인 거죠. Porque eso también la sombra de Jesucristo está hablando. 예, 예수님이 다시 재림을 하셔가지고 우리 모든 그리스도인들이 예수님과 같이 살게 되어진다는 이야기인 것입니다. Jesús nuevamente ya viene a este mundo y todos los cristianos viven con Jesús. 예수 그 몸을 알지 못하기 때문에 지금도 초막절을 지키려고 하는 사람들이 있습니다. Que no conocen el cuerpo del Señor, por eso algunos quieren cumplir la fiesta de los tabernáculos. 안식일도 마찬가지인 것입니다. El día de reposo también igualito es. 예, 하나님의 안식일을 지키라고 분명히 말씀하셨습니다. Que Dios había dicho que cumpla el día de reposo. 예, 그것은 바로 그림자라는 거죠. Eso es verdaderamente la sombra. 참은 뭐냐면 실제는 예수 그리스도가 참다운 안식일이라는 것입니다. ¿Cuál es verdadero? Jesucristo es el verdadero día de reposo. 예, 그래서 예수님을 만난 사람들은 마음에 참된 안식을 얻는 걸 볼 수가 있는 것입니다. Por eso los que encuentran nuestro Señor Jesucristo en sus corazones pueden tener como el reposo verdadero. 자, 이렇게 성경은 구약과 신약이 이렇게 짝으로 연결이 되어 있습니다. Así la Biblia está con su compañero, ¿no? Como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 그 짝을 알게 되어지면 성경의 의미가 풀어지게 되는 것입니다. Así sabiendo su compañero ya puede entender fácilmente la palabra de Dios. 하나만 더 말씀을 드린다면 하나님은 우리 인간의 율법을 주셨는데 Una cosa hablando más, Dios nos ha entregado los mandamientos. 율법의 613가지 계명을 항상 다 지켜 행하라고 말씀을 하셨습니다.
Los mandamientos, total 613 mandamientos. Dios había dicho que cumpla todos los mandamientos. 그 짝이 신약 성경에 있는 것입니다. Entonces su compañero está en el libro de Nuevo Testamento. 그 짝을 알지 못하는 사람은 지금도 율법을 막 지키려고 애를 쓰고 수고하고 노력을 하는 것입니다. Los que no conocen a su compañero se esfuerzan en cumplir los mandamientos. 심지어 어떤 교회에서는 예배 시간에 십계명을 봉독하기도 합니다. Y algunas iglesias en el culto también insisten en memorizar los mandamientos. 하나님이 모세를 통해 십계명을 주셨는데 그리고 지키라고 하셨는데 지키는 게 뭐가 잘못이냐 이렇게 생각을 하는 거죠. Se entregó a Moisés, luego también les dijo que cumplan, pero algunos piensan que intentando cumplir que está mal. 예, 짝을 몰라서 그런 것입니다. En verdad ellos no conocen su compañero. 예, 로마서 3장에 가면 로마 3장에 그 짝이 나오는데 율법으로는 죄를 깨달음이니라 이렇게 말씀을 하고 계십니다. Si Romanos capítulo 3 sale, ¿no? Y como a través de las leyes de Dios, tener conocimiento es. 그 말씀을 모르는 사람은 지금도 율법을 지키려고 애를 쓰고 있습니다. Los que no conocen esa palabra de Dios, hasta ahora quieren cumplir los mandamientos. 율법을 우리가 지킬 수 없구나. A nosotros no podemos cumplir los mandamientos. 근데 하나님 왜 자꾸 율법을 지키라고 말씀을 하시지? Pero ¿por qué Dios continuamente dice que cumpla? 근데 성경을 펴보니까 율법으로 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 육체가 없다는 것입니다. Pero leyendo la Biblia, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 예, 바로 하나님은 율법을 통해 죄를 깨닫게 하고 또 우리로서는 죄를 씻을 수 없다는 걸 알게 해서 예수 그리스도를 믿게 하려고 하셨던 것입니다. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así, conociendo nuestro Señor Jesucristo, ahí Jesucristo, por Jesucristo recibiendo la salvación. 이렇게 신약과 구약의 짝을 모르면 우리가 한쪽에 그 한쪽으로 치우쳐서 잘못된 신앙을 하게 되는 것입니다. Así no conoce el compañero del Nuevo Testamento y luego Antiguo Testamento, entonces solamente inclina una parte y luego equivoca. 예, 바로 구약과 신약은 하나의 짝을 이루는 말씀이 반드시 있는 것입니다. En verdad, así como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, entre ellos tiene sus compañeros. 예수님이 십자가에 돌아가시면서 하신 말씀도 마찬가지인 것입니다. Entonces la palabra que Cristo había dicho en la cruz también, misma manera. 자, PPT를 하나 보겠습니다. Entonces vamos a ver como diapositiva. 예수님이 십자가 위에 돌아가시면서 7마디의 말씀을 하셨는데요. Cuando Cristo estaba crucificando en la cruz y habló 7 palabras. 아버지여 저의 죄를 사하여 주옵소서 자기가 하는 일을 알지 못함이니라 이렇게 하셨고 Padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen. 또 옆에 있는 강도에게 오늘 네가 나와 함께 남은 있으리라 하셨습니다. Entonces un ladrón que estaba al lado de él y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 또 마리아에게 여자여 보소서 아들이니다. 또 요한에게는 네 어머니라 이랬습니다. Dijo a María, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. 그리고 엘리 엘리 라마 사박다니 하셨습니다. Y también Eli Eli lama sabactani, así también había dicho. 그리고 내가 목마르다. Y también tengo sed. 다 이루었다. También consumado es. 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 여러분 가능하면 예수님이 하신 말씀을 다 배우시면 좋습니다. Si hay posibilidad a ustedes, si puede como memorizar toda la palabra que habla Cristo, muy bueno. 자, 우리가 구약 성경에서 오늘 다 이루었다는 말씀을 제가 찾아보기 시작했습니다. Entonces, en el libro de Antiguo Testamento también yo he buscado esa palabra consumado es. 자, 구약 성경 어디에 다 이루었다는 말씀이 나올까? Entonces, en el libro de Antiguo Testamento, ¿en qué parte sale consumado es?
창세기 2장에 나오는 것입니다. En el libro de Génesis capítulo 2 sale. 자, 창세기 2장 1절 말씀을 찾아 읽어보겠습니다. Si vamos a buscar Génesis capítulo 2, el versículo 1. 천지와 만물이 다 이루니라. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de Dios. 예, 여기에 다 이뤘다는 말씀이 나오고 있죠. En verdad aquí también sale, ¿no? Todo como acabados. 예, 하나님이 천지와 만물을 다 이뤘다고 창세기 2장 1절에 말씀하셨고 Génesis capítulo 2, 1, como acabados los cielos y la tierra. 또 그 요한복음 19장 20절에는 예수님이 다 이뤘다 하고 말씀을 하셨습니다. Libro de San Juan capítulo 19, 20 también, como está escrito, consumado es. 여러분 천지와 만물이 다 이루었기 때문에 자, 그 다음에 어떤 일이 나오냐면 안식하는 이야기가 나오는 것입니다. Ya acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de Dios, por eso, ¿cómo sale después? Sale el día de reposo. 예, 누가 안식하셨죠? En verdad, ¿quién descansó? 예, 하나님이 안식하셨습니다. ¿Verdad? Dios podía descansar. 예, 하나님이 더 이상 인간들을 위해서 할 일이 아무것도 없었다는 것입니다. Para Dios no había más trabajo para los hombres. 자, 그 말은 무슨 말입니까? 예수님이 십자가 위에서 다 이뤘다 하셨는데 Esa palabra, ¿qué quiere decir? Jesucristo en verdad en la cruz consumado es. 이제 예수님이 우리 죄를 위해 하실 일이 아무것도 없다는 것입니다. En verdad, Jesucristo tampoco tenía trabajo por nuestros pecados. 왜냐하면 우리의 죄가 영원히 Porque Dios es espiritual. 자, 그러면 그런 사람한테 저는 이야기합니다. 저 잎을 하나 보십시오. Para ellos que me preguntaban, yo comparto, no, Señor, ya pueden ver esa hoja. 예, 저 잎은 너무 신비하게 만들어져 있습니다. Esa hoja en verdad ha creado maravillosamente. 여러분 그 잎이 푸르다는 거 여러분 알고 계시죠? Ya ustedes saben, ¿no? La hoja de árbol es como es color verde. 잎이 왜 푸릅니까? Entonces, ¿por qué esa hoja de árbol su color tiene verde? 예, 그 안에 엽록체라는 것이 있는 것입니다. ¿Y por qué? Porque dentro de esa hoja tiene célula de mesófilo. 예, 그는 햇빛을 받으면 그 엽록체에서는 포도당을 만들어내고 산소를 만들어내는 것입니다. Entonces, recibiendo el sol, ¿verdad? ¿No? Entonces, esta célula hace oxígeno también. 예, Sí. 그 포도당은 이제 동물이나 사람이 섭취를 하는 거죠. 영양분으로. Entonces, a través de ese sol produce esos hojamijos como alimentaciones. 그리고 산소도 이제 우리 동물이나 인간이 섭취를 합니다. Y también, como los hombres, animales también, como absorbe oxígeno. 우리 인간이 살아가는데 가장 필요한 것을 식물이 만들어내는 것입니다. En verdad, los hombres viviendo en este mundo más necesario, importante, eso como los árboles produce. 식물의 잎은 햇볕을 쬐기만 하면 거기에서 포도당과 산소를 계속 만들어냅니다. Entonces, como la hoja de los árboles, solamente recibiendo el sol, continuamente ellos producen oxígenos. 그리고 우리 인간이 살아가면서 이산화탄소와 물을 만들어내는데 También los hombres viviendo en este mundo también produce. 그건 바로 식물이 가장 필요라는 것입니다. Entonces, estas cosas verdaderamente como las plantas necesitas. 그러니까 동물과 식물은 서로 꼭 필요한 걸 서로 나누고 살아가게 되어 있습니다. Por eso los animales también, las plantas, ellos necesitan juntos. 식물이 강합성 작용을 하는데 꼭 필요한 것이 물과 이산화탄소인데 그건 이제 우리가 살면 저절로 나옵니다. Entonces, las plantas sí o sí necesitas el agua también, eso los hombres produces. 식물은 물과 이산화탄소를 받아들여 가지고 산소와 포도당을 만들어내는데 Las plantas recibiendo como aguas, luego ellos producen oxígenos. 그 산소와 포도당은 우리 인간이 살아가는데 꼭 필요한 것들입니다. Ese oxígenos, en verdad, los hombres necesitas.
그러니까 그 덩치가 큰 소가 풀만 먹어도 건강하고 튼튼할 수 있는 건 그 풀 안에 포도당이 들어있기 때문이었습니다. Entonces, como las vacas, su cuerpo grandes, pero solamente comiendo pastos, ¿cómo puede sobrevivir, no? Porque dentro de las plantas hay esas alimentaciones. 예, 우리 인간도 풀만 먹으면 살 수 있는데 우리 인간은 그 섬유질을 분해하는 그게 좀 부족해가지고 이제 우리가 밥을 먹고 살죠, 빵이나. Los hombres también solamente comerían hierbas y puede sobrevivir. Pero los hombres poco falta, ¿sí? Como digerir. Por eso los hombres necesitan otras cosas. 예, 저런 놀라운 햇볕을 쬐기만 하면 포도당과 물을, 산소를 만들어내는 저런 놀라운 풀이 저절로 만들어질 수 있습니까? Entonces las plantas, solamente recibiendo del sol, entonces automáticamente produce oxígeno, las cosas, necesidades, automáticamente puede hacer esto. 인간이 우주선을 만들어서 우주에까지 띄우고 하는데 아직 그 빛을 쬐면 포도당을 만들어내는 건 아직 못 만들었습니다. O sea, los hombres hacen cohete, luego ya lanza hasta universo. Pero hasta ahora todavía los hombres no pueden hacer ese como plantas y hierbas. 예, 태양광 발전 정도 인간은 이제 하고 있습니다. Y solamente si nosotros como recibiendo ese del sol, luego produce electricidad, eso ya puede hacer los hombres. 우리가 이 세상을 살펴보면 하나님이 계신 증거가 너무 많습니다. Entonces nosotros investigando este mundo ya tiene mucha parte como existe Dios. 예, 풀 한 포기에서도 하나님이 계신 걸 알 수가 있습니다. Entonces solamente una hoja de plantas, árboles, podemos ver existe nuestro Dios. 예, 스티브 호킹이라는 물리학자가 있는데 그 물리학자는 하나님을 안 믿는 사람이었습니다. Entonces hay un doctor, Stephen Hawking, entonces ese doctor no creía en Dios. 근데 스티브 호킹은 이야기하기를 현재 우리가 알고 있는 과학 법칙들은 많은 기본적인 숫자를 포함하고 있다는 것입니다. Entonces este doctor, como investigando, había dicho, no, las leyes de la ciencia, tal como las conocemos hoy, como contienen muchos números básicos. 예를 들자면 전자의 전하 크기나 양성자와 전자의 질량비 같은 것인데 Ya, por ejemplo, el tamaño de carga de un electrón o la relación de masa de protones a electrones. 예, 놀라운 것은 바로 그런 모든 숫자들이 생명이 살아갈 수 있도록 아주 강력한 존재가 매우 정밀하게 그 숫자를 조정하고 있다는 사실입니다. Lo sorprendente es que estos valores parecen estar como coordinados con gran presión por algún ser poderoso para permitir que la vida sobreviva. 예, 바로 저 표에 제가 이제 전자와 양성자, 중성자의 전하량, 질량 이런 걸 이제 올려놨습니다. Si ahí usted puede ver esa imagen, sale, ¿verdad? ¿No? Electrón y protón y luego neutrón. Entonces ahí puede ver ustedes. 예, 우연히 저런 딱 일정한 법칙이 만들어질 수는 없잖아요. Casualmente ya no puede salir las leyes. 어떤 강력한 힘이 그 속에 역사하고 있다는 것입니다. En verdad está permitiendo una fuerza poderosa dentro de estas leyes. 예, 스티브 호킹은 하나님을 안 믿었기 때문에 그 강력한 힘이 하나님이라고 이야기하지 않았습니다. En verdad ese doctor Stephen Hawking no creía en Dios, por eso no mencionaba ese poderes de Dios. 예, 그렇지만 성경은 그 힘이 하나님이라고 정확하게 이야기해주고 있습니다. Pero la Biblia dice ese poderes claramente es de Dios. 여러분 그 이집트에 가면 피라미드라는 큰 건축물이 있는데 동서남북을 정확하게 맞추어서 이렇게 지어져 있다고 합니다. Entonces viajando a Egipto, entonces puede ver como pirámide. Entonces ese pirámide exactamente, sí, como oeste, sur, norte, bien como acomodado, exactamente hizo. 그리고 이제 우리나라에 지어진 빌딩을 보면 다 이렇게 정확하게 하늘을 향해서 집이 올라가고 있습니다. Entonces en Corea del Sur también todos los edificios están construidos hacia el cielo.
이 집을 짓는 사람이 아무렇게나 집을 짓지 아니하고 정확하게 방향이나 이런 걸 맞추어서 집을 지어야 집이 서 있게 되는 것입니다. El que construye todas las casas, entonces tiene una dirección exacta. Ahí ya construye. 예, 그래서 집을 건축하는 사람들이 이렇게 무게추를 가지고 정확하게 기둥을 직각으로 똑바로 세우는 걸 여러분 보셨을 것입니다. Por eso ustedes han visto, ¿verdad? ¿No? Construyendo un edificio como un peso. Eso claramente ellos por ese peso ya y construye columnas rectos. 예, 그렇지 않으면 집이 뭐 기울어지고 옆으로 엉망으로 집이 세워지지 않겠습니까? Ya no hace así en esa manera, entonces tal vez construyendo columnas tal vez como torcidos, luego va a inclinar a un lado. 예, 우리가 볼 때 온 세상에 깔려 있는 것이 풀인데 Nosotros mirando, todo el mundo está lleno de hierbas. 예, 저 풀 한 포기에는 엄청난 과학적인 법칙이 적용하고 있는 것입니다. Y ahí puede mostrar hierba, se aplican las asombrosas leyes científicas. 햇볕을 쬐면 저 안에서 포도당과 산소를 막 만들어내는 거예요. Recibiendo como del sol, ¿no? Esa hoja de planta ya produce oxígeno también como glucosas. 예, 이것이 어떻게 저절로 우연히 되어질 수가 있습니까? Entonces, estas leyes, estas cosas, ¿cómo casualmente puede suceder? 여러분, 저 달이나 하성에는 풀 한 폭이 없다는 사실을 여러분이 아실 겁니다. Ya ustedes mirando la luna, también otro universo, entonces ni siquiera una planta como una hierba ya produce. 왜 이 지구에만 풀이 울창하게 자라고 있는 것이죠? ¿Por qué solamente en esa tierra nomás ya y produciendo las hierbas plantas? 바로 하나님이 그렇게 하시기 때문이었습니다. Sí, porque Dios hizo en esa manera. 하나님의 안식이 언제 깨어졌냐면 En verdad, el día de reposo de Dios, ¿cuándo se quebró? 창세기 3장에 들어가면서 하나님의 안식이 깨어지게 됩니다. Entrando Génesis capítulo 3, ahí se quiebra el día de reposo de Dios. 바로 인간이 선악을 알게 시간을 따먹고 죄를 지으면서 이제 그때부터 하나님은 안식할 수가 없었습니다. Porque el hombre, sí, como comiendo la ciencia del bien y del mal, de ahí desde empezó el día de reposo se rompió. 하나님은 인간의 모든 죄를 다 사해 주시기까지 하나님도 쉴 수가 없었던 것입니다. Dios también hasta que solucione limpiando todos los pecados del hombre no podía descansar. 인간이 일을 하면서 하나님도 일을 하시기 시작한 것입니다. Porque los hombres comenzó a trabajar. Misma manera Dios también comenzó a trabajar. 자, 창세기 2장에 나오는 인간은 자기를 위해 일할 것이 아무것도 없었습니다. Génesis capítulo 2, los hombres ya no tenían que hacer nada para sí mismos. 하나님이 안식하시는 세계가 창세기 2장인데 El mundo de reposo de Dios sale Génesis capítulo 2. 인간도 자기를 위해서 할 일이 없는 거예요. Los hombres también tampoco tenían que hacer nada para sí mismos. 그런데 창세기 3장은 인간이 선악을 알게 하는 시간을 따먹고 죄를 짓는 이야기입니다. Pero Génesis capítulo 3, el hombre es cometiendo pecados, comiendo la ciencia bien y del mal. 그때부터 하나님은 부지런히 일하시기 시작했습니다. Desde entonces, Dios como comenzó a trabajar diligentemente. 자, 우리가 하나님이 일하시는 세계 안에 우리는 하나님이 안식하는 세계 안에 우리가 들어간다면 우리도 안식할 수 있게 되는 것입니다. Ya los hombres, nosotros entrando en el mundo de reposo de Dios, nosotros también podemos descansar como Dios. 그러니까 예수님께서 다 이루었다 하시고 예수님 안식하셨잖아요. Jesucristo, como había dicho, consumado es, luego entró el día de reposo. 하나님 보좌 우편에 예수님 쉬고 계신 거예요. Jesucristo está descansando al lado de diestra de Dios. 이제 우리가 우리 죄를 위해 수고하고 눈물을 흘리고 죄를 사해 살려고 발부둥치고 할 필요가 없는 것입니다. En verdad, nosotros no es necesario seguir llorando, confesando, como tratando para limpiar nuestros pecados. 예수님이 안식하시기 때문에 우리도 안식할 수 있는 것입니다.
Porque Cristo está en reposo, nosotros también podemos reposar. 예, 창세기 2장의 안식과 예수님의 십자가에서 다 이루었다와 차이가 있습니다. Génesis capítulo 2 sale el día de reposo, luego Jesucristo también entró en reposo, eso tiene una diferencia. 예, 바로 창세기 2장의 안식은 인간이 죄를 지음으로 깨어져 버렸습니다. Porque el día de reposo que está en Génesis capítulo 2, por él cometer pecado, los hombres se quebró. 근데 예수님의 십자가에서 다 이루었다 하신 그 안식은 이제 우리가 앞으로 지을 모든 죄까지 영원히 해결했기 때문에 인간이 죄를 지어도 그 하나님의 안식은 깨어지지 않는 것입니다. Pero cuando es Cristo murió en la cruz luego y consumado es, en ese reposo, aunque ya el hombre comete pecado, hasta ese pecado una vez para siempre limpio, ya no necesita más trabajar. 예, 어떤 안식이 더 나은 안식입니까? Entonces, entre dos, el día de reposo, ¿cuál es mejor? 예, 창세기 2장입니까? 요한복음 19장입니까? Génesis capítulo 2 o como el libro de Juan capítulo 19. 예, 지금도 예수님은 하나님의 보좌 우편에 앉아 계십니다. En ese momento también nuestro Señor Jesucristo está sentado en la diestra al lado de Dios. 예수님 뭐라 하신 줄 아십니까? Jesucristo, ¿qué había dicho? ¿Usted sabe? 내가 할 일이 없어 이제. Yo no tengo trabajo más. 내가 이제 쉬고 있어. Ahora estoy descansando. 왜 쉬시고 계시죠? ¿Y por qué Jesucristo está descansando? 인간이 죄를 지어도 이제 하나님의 안식이 안 깨어지도록 우리 모든 죄를 영원히 다 씻어버렸기 때문에 그런 것입니다. Aunque los hombres siguen cometiendo pecados, pero ya el Señor Jesucristo, para que no rompa, es el día de reposo de Dios y eternamente ya solucionó, limpió. 자, 우리가 창세기 2장 1절을 읽겠습니다. A nosotros vamos a ver, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 1. 천지와 만물이 다 이루니라. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de Dios. 하나님의 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때 마치니 그 지으신 일을 다함으로 일곱째 날에 안식하십니다. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 일곱째 날에 누가 안식하셨죠? El día séptimo, ¿quién entró el reposo? 인간이 했습니까? ¿El hombre hizo? 하나님입니까? ¿O Dios hizo? 예, 하나님이 하신 겁니다. Cierto, Dios hizo. 자, 3절 말씀. 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시던 하시며 만드시던 모든 일을 마치시며 이 날에 안식하셨음이더라 했습니다. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, y porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. 예, 하나님이 이 날에 안식하셨다. En verdad, Dios es el día séptimo y entró el reposo. 그런데 창세기 3장의 인간의 선악을 알게 하는 실과를 따먹고 죄를 지으면서 하나님 안식 깨어져 버렸습니다. Pero en el capítulo 3 de Génesis, el hombre cometió pecado comiendo la ciencia bien y del mal, y ahí se quebró el día de reposo. 하나님도 안식하고 싶었는데 Dios también quería estar en reposo. 인간이 죄를 지으니까 안식할 수가 없잖아요. Pero los hombres cometieron pecado, por eso Dios no podía estar en reposo. 인간의 죄가 끝이 나기 전에는 하나님도 안식하실 수가 없는 거예요. Y hasta que termine, limpie el pecado de los hombres, Dios no podía descansar. 여러분 집에 자녀들이 있다고 생각해 보십시오. Ya, por ejemplo, en sus casas están sus hijos. 5살, 7살, 10살 아이들이 있습니다. Sí, ya apenas 5 años, 7 años, 10 años de sus hijos están. 아이들이 뛰어다니고 소파 위에 올라가서 막 굴리고 텔레비전을 켰다가 껐다가 하고 막 장난감을 가지고 놀고 합니다. Los hijos corriendo, luego encima del sofá y saltando, luego televisores, jugando, así estaban.
예, 놀다 보면 물건도 부수기도 하고 막 사고도 치고 그렇게 하는 거죠. Mientras jugando se quebra, rompe, ¿verdad? ¿No? 예, 그 부모님은 항상 할 일이 있는 것입니다. En verdad, sus padres siempre tienen trabajo. 예, 부순 걸 고쳐야 되고 또 어지러 놓은 걸 정리를 해야 되고 그런 거죠. En verdad, los padres tienen que arreglar y ordenar lo que sus hijos han roto y han desordenado. 예, 애가 있는 동안에 부모는 실수가 없는 것입니다. Mientras sus hijos así juega, vive, entonces los padres no pueden descansar. 근데 애가 다 자라게 되면 부모는 이제 실수가 있는 것입니다. Pero si a sus hijos creciendo ya ahora siendo mayores, entonces recién sus padres pueden descansar. 하나님이 안식하실 수가 없은 것은 우리 인간이 계속 죄를 짓고 있다는 것입니다. Dios, ¿por qué no podía descansar? Porque los hombres continuamente cometiendo pecados. 근데 하나님 지금 안식하고 계십니다. Pero ahora Dios en ese momento ya está en reposo. 하나님 보좌 우편에 예수님께서 쉬고 계신 거예요. Porque al lado de Dios, en la diestra de Dios, Jesucristo está descansando. 왜냐하면 우리의 죄가 세상 끝날 때까지 영원히 다 용서가 되었기 때문에 그렇습니다. Porque nuestros todos pecados fue perdonados eternamente. 어떻게 용서하셨죠? ¿En qué manera fue perdonados? 예수님의 십자가를 통해 용서하셨습니다. Por medio de la cruz del Señor Cristo. 예수님 우리 죄를 씻기 위하여 우리 모든 죄를 짊어지시고 십자가 피를 흘려 주셨습니다. Para perdonarnos nuestros todos pecados, Jesucristo cargando la cruz y murió y derramó en la cruz. 죄의 형벌을 받아 주신 것입니다. En verdad recibió el juicio de nuestros pecados. 자, 우리가 히브리서 말씀을 보도록 하겠습니다. Ya nosotros vamos a buscar el libro de Hebreos. 자, 그래서 히브리서 4장 Libro de Hebreos capítulo 4. 3절 말씀을 읽겠습니다. El versículo 3 voy a leer. 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는도다. 그 말씀하신 바와 같으니 내가 노하여 맹세하신 바와 같이 저희가 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으나 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루었느니라. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 9절 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. 10절 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기 일을 쉬신가 같이 자기 일을 쉬느니라. 11절 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종치 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라. El versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 예, 이미 믿는 우리들은 안식에 들어가는도다. 이렇게 하겠습니다. Entonces ya lo que han creído, ellos entran en reposo. 예, 우리가 믿음을 가질 때 이제 내가 나를 위해서 더 이상 할 일이 아무것도 없다는 것입니다. Nosotros cuando ya tiene la fe, ya no necesita hacer otro trabajo. 그래서 하나님의 백성에게는 바로 이 안식할 때가 남아 있다는 것입니다. Por eso para el pueblo de Dios ya tiene ese el día de reposo. 하나님 백성들은 자기 일을 쉰다고 했습니다. 내가 이제 더 이상 할 일이 없다는 거예요. Entonces el pueblo de Dios ya descansa, era porque no hay más trabajo. 왜냐하면 예수님께서 우리의 죄를 씻는 일을 다 해주셨고 또 우리의 삶도 예수님께서 다 이끌어 주시는 것입니다. Y porque Jesucristo ya había perdonado nuestros todos pecados. También después nuestra vida también Cristo va a solucionar todos.
자, 이 10절에 보면 우리 믿는 사람들은 안식에 들어간 사람이다 이렇게 이야기하고 있습니다. El versículo 10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. 하나님이 자기 일을 쉬신과 같이 믿는 사람도 자기 일을 쉰다는 것입니다. Como el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 예. 자, 우리가 이제 PPT 한 장을 보면 그 아담이 이렇게 범죄하기 전에 아담은 자기 일을 쉬었습니다. Entonces vamos a ver como diapositivas. Antes de cometer Adán, entonces él también estaba descansando. 아담이 독차하고 있었고 외로웠지만 아담이 그걸 자기 스스로 해결하려고 하지 않았습니다. Que aunque Adán estaba solo también, pero él no estaba tratando de solucionar de esta situación. 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시고 그 갈비뼈로 하와를 만들어 주었습니다. Dios hizo dormir a Adán profundamente, luego a través de su costilla hizo como su mujer. 예, 거기에는 영적인 깊은 의미가 있는데 바로 예수님의 갈비뼈에서 성도들이 나왔다는 것입니다. Entonces, en esa parte, como hay un significado espiritual, entonces a través de esa costilla salió, era como la iglesia. 그 믿음 가운데 있었던 아담은 자기를 위해 살 일이 아무것도 없었던 것입니다. Y Adán estaba dentro de la fe, entonces él no tenía que hacer nada para sí mismo. 내 짝이 어디 있지 하고 막 찾아다니지 않았습니다. ¿Dónde está mi compañera, mi esposa? No necesitaba buscar. 하나님이 쉬신 것처럼 아담도 쉬고 있었는데 Como Dios estaba en reposo, Adán también estaba en reposo. 하나님께서 아담의 배피를 아담의 갈비뼈에서 뽑아 만들어 주었습니다. Dios, ¿sí? para Adán su esposa y sacó de su costilla. 근데 어떤 목사님이 하나님이 실수하신 것이 있어. Entonces algún pastor había dicho, ¿verdad? Dios equivocó algo. 아니 왜 아담의 갈비뼈를 뽑아가지고 하와를 만들었을까? ¿Y por qué justo sacó costilla de Adán, luego hizo su esposa? 그래서 여자들이 자꾸 남편을 갈비뼈로 찌르는 거야. Por eso las esposas así sunchando costilla de sus esposos. 여러분 나라의 그 부인들은 어떤지 모르지만 우리 한국의 부인들은 남편을 쿡쿡 찌르는 일을 잘해요. No sé si sus esposas, las esposas de sus países, no sé muy bien, pero nuestras esposas de Corea, así sunchando, pinchando costilla de sus esposos. 그게 다 갈비뼈로 뽑아서 만들어서 그렇다는 거예요. Porque ese pastor dice, ¿no? Porque justo Dios sacó costilla de varón, por eso dice. 예, 하여튼 여자분들은 자기 남편이 어떻게든 잘 되기를 바라기 때문에 막 훅 잘 찌르죠. En verdad, las esposas quieren que esté bien, no sus esposos, por eso sunchando su costilla, ¿verdad? No sus maridos. 이것도 바로 그 짝이 있는 거예요. Esa parte también tiene su compañero en la Biblia. 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 로마 그 군인이 예수님의 옆구리를 창으로 찔렀습니다. Cuando Jesucristo estaba crucificando en la cruz, como ese soldado de Roma, y lanzó costilla de Cristo. 그러면서 피와 물이 쏟아지게 되었고 그 피와 물로 구원받은 성도들 바로 예수님의 아내의 신부인 교회가 만들어진 것입니다. Entonces de ahí de costilla de Cristo se cayó agua y sangre. Entonces a través de ese agua y sangre ahí salió los miembros salvos, como fue formado la iglesia. 예, 다 이루었다가 구약에는 창세기 2장에 나오고 신약에는 십자가 위에서 예수님이 하셨습니다. Consumado es esta palabra y como sale Génesis capítulo 2, entonces el libro de Nuevo Testamento sale en la cruz, Jesucristo murió, ahí sale. 구약 창세기에서는 세상을 창조하는 일이 다 이루었다는 것이고 십자가 위에서는 우리를 구원하는 모든 일이 다 이루어졌다는 것입니다. En el capítulo Génesis 2 es que ahí fue acabados, como todos los cielos, tierras, creaciones. Pero en la cruz también fue terminado, acabados nuestros todos pecados.
예, 이 지구의 역사 중에서 로마처럼 강대한 제국이 별로 찾아보기 어렵습니다. En verdad, como según la historia de este mundo, no existe como Roma tan poderosos. 이 로마 군인들은 이 긴 창과 또 칼 두 자루에 칼을 차고 다닌다고 합니다. Porque los soldados de Roma, ellos tienen una espada, luego también lanzas. 예, 이제 로마 군인들이 차고 다니는 칼은 글라디우스라 하는데 한 50에서 70cm 정도 되는 짧은 칼입니다. Porque los soldados de Roma, ellos y tienen, ¿no? Como su espada. Esa espada dice, como dice Gladius, como 50 hasta 70 centímetros. 이제 글라디우스 칼은 이제 근접전을 할 때 그 칼을 빼가지고 상대방을 찔러서 죽이는 겁니다. Esa espada Gladius, como está cerca a sus enemigos, utilizando y matando. 이제 큰 창은 적의 그 방패를 막고 있는 그 진열을 무너뜨리기 위해서 던져서 그 수비대를 부순다고 합니다. Entonces ese lanza largo es utilizándose para sus enemigos que están en sus posiciones usando ese lanzas. 저 로마 군대가 저렇게 큰 창과 방패, 짧은 단칼을 가지고 지중해를 정복을 했습니다. En verdad, los soldados de Roma, con esa espada y lanza, luego escudos, los conquistaron todo el mundo. 아마 저 군인이 가지고 있는 저 창으로 예수님의 옆구리를 찔렀을 것입니다. Me parece ese lanza muy largo también lanzó a la costilla del Señor Cristo. 군인들은 살생을 목적으로 하기 때문에 급소를 찌르는데 예수님의 옆구리를 통해서 심장을 터뜨렸다고 사람들은 이야기합니다. Porque los soldados, ellos saben muy bien aguijón del cuerpo enemigos, por ese lanza luego también y lanzó a la costilla, creo que es ese lanza y entró al corazón de Cristo. 그래서 예수님의 심장 안에 있는 모든 피와 물을 다 쏟아내셨고 그 죽음은 우리의 죄값을 대신한 것이기 때문에 우리가 하나님 앞에 더 이상 심판을 받을 이유가 없게 된 것입니다. En esa manera el corazón de Jesucristo se cayó toda la agua y toda la sangre. A través de sangre del Señor Jesucristo y limpió nuestros todos pecados. 그리고 예수님은 다 이루었다 하시고 운명하셨습니다. Y luego Jesucristo habló, consumado es, luego y murió. 자, 우리는 이제 내가 더 이상 할 일이 없다는 걸 알아야 됩니다. En verdad, nosotros deberían saber, ya no necesita más hacer por nuestros pecados. 창조주 하나님께서 몸을 입고 오셔가지고 그분이 우리 죄를 씻느니 우리를 구원한 일을 다 했다고 하는데 또 우리가 무슨 씻어야 될 죄가 남아 있겠습니까? Creador de Dios, ¿verdad? Ese Dios mismo fue creado por el cuerpo, vino a este mundo, luego limpió nuestros todos pecados. Pero entonces, ¿qué necesita hacer por nuestros pecados? 여러분도 이제 쉬셔도 됩니다. Ya ustedes también pueden descansar. 내 죄를 씻는 일은 더 이상 할 필요가 없다는 것입니다. Ya no necesita procurarse de limpiar, perdonar nuestros pecados. 왜냐하면 예수 그리스도께서 다 이루셨다 하시고 안식하셨기 때문에. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya consumado es, luego está descansando. 우리에게 안식할 일만 남아 있는 것입니다. Entonces para nosotros solamente descansar y entrar en reposo. 믿음은 바로 그 안식을 누리는 것입니다. La fe es solamente entrar en ese reposo. 하나님이 안식하실 때 아담도 안식했다고 이야기했죠. Y como Dios entró en reposo en ese momento, también Adán entró en reposo, ¿verdad? 뿐만 아니라 믿음을 가진 모든 사람은 안식했습니다. Misma manera, los que tienen la fe también entraron en reposo. 예, 두 개의 사진이 있는데, 그림이 있는데, 하나는 아브라함이 자기 늙은 종을 보내서 며느리를 구하는 이 그림입니다. Aquí tiene dos imágenes, como una imagen, Abraham envió su mayordomo para buscar su nuera. 아브라함 믿음이 있었습니다.
Abraham tenía la fe. 그는 며느리를 구하는 일이 이제 자기 일이 아니라 하나님의 일이 됐습니다. Entonces, para Abraham buscar su nuera no es de su trabajo, sino de Dios. 그래서 아브라함 며느리를 구하러 가는데 자기가 가지 않고 또 아들을 보내지도 않았습니다. Por eso Abraham para buscar su nuera, él mismo no se fue, tampoco envió su hijo. 늙은 종을 보낸 것입니다. Y envió su mayordomo viejo. 예, 늙은 종이 그 나귀 열필에다가 약대 열필에다가 많은 보물을 싣고 아내를 구하러 떠났습니다. Ese mayordomo viejo, cargando los tesoros en 10 camellos, se fue a traer a su nuera. 예, 그 이야기가 이제 창세기 24장에 나오고 있습니다. Esa historia sale en Génesis capítulo 24. 그 늙은 종이 아브라함한테 이야기합니다. 만약에 그 여자가 이 땅으로 들어오지 않는다 하면 어떻게 할까요? 도련님을 데리고 갈까요? 하고 이야기했습니다. Ese mayordomo viejo y hablando a Abraham, cuando esa señorita ya no quiere venir conmigo, entonces yo voy a llevar su hijo. Así está preguntando. 내 아들을 데리고 가지 마라 했습니다. Entonces Abraham había dicho, no lleva mi hijo. 아니 세상에 어떤 여자가 자기 남편 될 사람 얼굴도 안 보고 늙은 종만 보고 따라가겠습니까? Entonces, ¿qué tipo de señorita, sí? No mirando, no encontrando su marido va a ser, solamente mirando ese mayordomo viejo puede acompañar. 근데 아브라함 마음에 믿음이 있었습니다. Pero en el corazón de Abraham tenía la fe. 하나님이 우리 며느리를 준비해놨어. A Dios ya había preparado mi nuera. 그 여자가 안 온다 하면 너 그냥 오면 돼. 걱정하지 마. Cuando esa señorita no quiere venir, entonces no se preocupa, solamente venga nomás usted. 정말 이 종이 약대 열필을 데리고 그 메소포타미아 나홀의 성에 갔는데 그곳에서 리브가를 만나게 된 것입니다. Ese mayordomo y viejos llevando los 10 animales, luego llegaron a Mesopotamia. Ahí encontró Rebeca. 그 늙은 종이 이렇게 기도를 이렇게 합니다. 하나님, 우리 주인 아브라함에게 은혜를 베풀어 주사, 그 물길로 나온 여자 중에서 내가 물을 좀 마시게 해달라 하면 그 여자가 나에게도 물을 주고 약대에게도 물을 마시게 해주십시오. 그러면 그 여자가 우리 주인의 종 이삭을 위해서 정하신 여자로 알겠습니다. 이렇게 기도를 했습니다. Ese siervo y ora a Dios, tenga y misericordia, bendice a mi dueño Abraham. Luego, si cuando yo llegando, por favor, alguna señorita si encuentra luego pidiendo que dé aguas a mis animales, también a mí. Entonces esa señorita hace en esa manera, será como nuera de mis dueños. 예, 그때 리브가가 물을 길러 왔는데 리브가한테 물을 좀 달라 하니까 그대로 물을 길어주고 또 약대들에게도 물을 길러다 주었습니다. Sí, esperando en ese momento justo llegaba una señorita Rebeca. Entonces pidió agua, entonces como igualito que había orado esa señorita Rebeca dando aguas y hizo. 예, 그러면서 그 이제 리브가를 따라가게 되었고, 리브가를 따라가서 이제 간증을 하게 되어집니다. 그리고 그 간증을 듣고 또 리브가를 데리고 자기 주인에게로 오게 되는 것입니다. Entonces, como ese siervo y como siguiendo detrás de Rebeca, luego también te explicando cómo Dios había dado ese corazón, luego finalmente con Rebeca está regresando juntos. 여러분 참 놀라운 것은 리브가는 자기 남편 얼굴을 단 한 번도 본 적이 없고 그 집에 가본 적도 없는데 그 늙은 종의 말만 듣고 자기 고향을 버리고 늙은 종을 따라 이삭을 만나러 가는 것입니다. Muy interesante, esa señorita Rebeca
Y ni siquiera vio el rostro de su marido, tampoco conoce su casa. Solamente escuchando la palabra de ese mayordomo viejos, escuchando, dejando su pueblo natal, todos luego acompañando juntos. 예, 아브라함도 참 믿음이 대단하고 리브가도 믿음이 대단하고 이삭도 참 믿음이 대단한 거예요. En verdad, Abraham tenía una fe grande, también Rebeca, luego también Isaac. 어떻게 중요한 결혼 문제를 두고 얼굴도 한번 본 적이 없는 사람에게 결혼을 할 수가 있습니까? Y como ya ese asunto muy complicado, importante, la boda es, pero ni siquiera ver sus rostros conoce, entonces, ¿cómo puede hacer en esa manera? 예, 믿음의 사람은 자기 일을 쉰다고 이야기하고 있는 것입니다. Uno que tiene la fe, entonces descansa, entra en reposo. 예, 하나님이 자기 일을 쉬는 것처럼 믿음의 사람도 자기 일을 쉬는 것입니다. Dios como descansa en reposo, también uno que tiene la fe descansa en su reposo. 다윗이 기름 부음을 받고 왕이 된다는 축복을 받았습니다. Y David había recibido la bendición, fue unido, luego iba a ser el rey de Israel. 그러고 어느 날 골리앗하고 싸워 골리앗을 때려 죽였는데 Un día enfrentó contra Goliat, luego mató a Goliat. 사울 왕의 군대 장관이 되었습니다. Luego había sido como general de ejército de rey Saúl. 사울은 그때부터 자기 인기보다 다윗의 인기가 더 좋은 걸 알고 다윗을 죽이려고 늘 쫓아다녔습니다. Desde ese momento y Saúl se sintió el pueblo más como exaltaba a David. Desde ese momento Saúl intentaba matar a David. 어느 날 다윗이 굴에 숨어 있는데 그 굴에 사울이 발을 가리려고 들어왔습니다. Un día en una cueva David estaba escondido ahí, entonces como rey Saúl entró para cubrir su pierna. 예, 사울은 밝은 데 있다가 어두운 곳으로 들어왔기 때문에 그 굴 안에 뭐가 있는지 전혀 보이지 않았습니다. Entonces Saúl estaba afuera donde está muy claro, luego entrando a la cueva muy oscura, entonces no podía ver bien. 그런데 다윗은 밖에서 들어오는 사울을 정확하게 볼 수 있었습니다. Pero David estaba en la cueva, entonces claramente podía ver a Saúl. 다윗의 사람들이 이야기했습니다. 하나님이 당신 원수를 당신에게 붙였습니다. Los hombres de David hablaba, Dios está dando su enemigo, está cerca de usted. 말씀만 하시면 단칼에 그냥 저 사울을 원수를 제거하겠습니다. Solamente diga a David, entonces nosotros vamos a matar a ese enemigo Saúl. 안 된다. 하나님의 기름 부으신 자를 죽이는 절대 안 된다. No, no debe hacer así como el siervo de Dios que había unido, no debe hacer así. 하나님께서 언젠가 저 사울을 죽게 하실 것이다. Algún día Dios va a hacer ese rey Saúl. 그리고 사울의 옷자락을 칼로 베었던 것입니다. Y solamente agarrando un manto, un pedacito de su manto de rey Saúl y se cortó. 다윗은 자기가 왕이 되려고 예서거나 발버둥 치지 않았습니다. David, en verdad, no quería ser sí mismo para ser el rey. 나는 왕이 되고 마라. 하나님이 나를 왕으로 세우시는 거야. Algún día voy a ser el rey de Israel. Dios va a hacer en esto. 예, 믿음의 사람은 자기 일을 쉬는 것입니다. El que tiene la fe, entonces descansa de sí mismos. 여러분 죄를 사는 일을 막 주여 죄를 사해 주십시오 하고 막 여러분이 쉬지 못하고 있다면 여러분 믿음의 사람 아닙니다. Entonces para perdonar nuestro pecado, perdóneme, perdóneme, ya no descansa, entonces ustedes no tienen la fe. 예, 믿음이 오게 되어지면 내가 더 이상 할 일이 없는 것입니다. Ya viene la fe, entonces ya no necesita hacer más trabajo. 다윗은 2번씩이나 사울 왕을 그렇게 살려주었습니다. Y David 2 ocasiones así salvó al rey Saúl. 결국 블레셋 사람의 손에 사울 왕은 죽고 다윗이 왕이 되었습니다. Ya finalmente rey Saúl murió por filisteos. Luego finalmente David ha sido rey de Israel. 믿음을 가지면 내가 할 것이
아무것도 없는 것입니다. En verdad tiene la fe, no necesita hacer nada. 그래서 믿음의 사람에게는 안식할 때가 남아있다고 이야기를 하고 계신 거예요. Por eso dice, queda un reposo para aquel que tiene la fe. 예, 창세기 2장에는 하나님이 안식을 하셨고 아담도 안식을 했습니다. Génesis capítulo 2, Dios descansó en reposo, Adán también. 창세기 3장에 아담이 일을 하면서 하나님도 일을 하시기 시작했습니다. En Génesis capítulo 3, Adán comenzó a trabajar. En ese momento Dios también tenía que trabajar. 하나님이 우리 모든 인간의 죄를 끝낼 때까지 하나님은 쉴 수가 없었습니다. Dios, ¿verdad? Hasta que termine nuestros todos pecados de hombres, no podía descansar. 십자가 위에서 다 이뤘다 하시고 우리 죄를 끝내셨을 때 하나님은 비로소 안식하셨습니다. En la cruz y limpiando, perdonando nuestros todos pecados, luego consumado es, recién Dios podía descansar. 자, 이제 우리도 안식할 수 있게 된 것입니다. Ya ahora nosotros también podemos descansar en reposo. 내가 죄를 지으면 안식이 깨어지는 것이 아니라 죄를 지어도 안식할 수 있도록 모든 죄를 앞으로 지을 죄도 예수님이 다 용서해 주신 것입니다. Si nosotros cometemos pecado, entonces ya se quebra el día de reposo. No es así. Aunque cometiendo pecado, pero no necesita quebrar ese reposo, porque Jesucristo murió eternamente, por eso podemos descansar en reposo. 예, 그런 믿음의 세계를 안 사람은 아브라함이나 다윗이나 다 자기 일을 쉬었던 것을 볼 수가 있습니다. Sabiendo este mundo de la fe, Abraham como David, ellos podían descansar de sí mismos. 여러분이 쉬지 못하고 있다면 여러분은 아직 믿음을 못 가졌기 때문에 그런 것입니다. Ustedes todavía no están en reposo, entonces, ¿qué quiere decir? Todavía ustedes no tienen la fe. 예수님이 쉬시니까 나도 이제 쉬어도 되겠네. 여러분, 그걸 믿으십시오. Jesucristo está descansando en reposo, entonces yo también puedo descansar en reposo. Tiene que tener esa fe. 그 쉬는 게 바로 믿음인 겁니다. Lo que descansa así en reposo, eso es la fe. 우리가 이제 작년에 코로나가 생기면서 하나님 엄청난 일을 하셨습니다. Desde el año pasado y sucedió coronavirus, ¿verdad? 정말 우리 박욱수 목사님, 우리 성교회 설립자 박욱수 목사님은 작년에 한 20억, 30억 되는 사람들에게 복음을 전했습니다. En verdad, como nuestro fundador Pastor Ospag el año pasado como ha compartido el evangelio como 100,000, 200 millones de personas. 어떻게 그렇게 큰 일을 하셨냐고요? Entonces, ¿en qué manera así había hecho un trabajo grande? 코로나가 터지니까 일단 스포츠 경기가 스톱이 되었습니다. Si sucedió coronavirus, entonces todos eventos de deporte ya se paró. 여러 가지 공연 활동이 스톱이 됐습니다. Luego, todos los eventos, actividades y de culturales también se pararon. 사람들이 집 안에만 갇혀 있어야 했습니다. Y toda la persona tenía que estar solamente en la casa. 주위에 있는 분들이 한 분 한 분 죽어갔습니다. También muchas personas que estaban alrededor de nosotros, uno a uno, murieron. 너무 힘들고 고통스러운 시간을 보내겠습니다. Porque han pasado un tiempo muy difícil era. 그때 우리 선교에서는 온라인 성경 세미나를 했는데 Entonces, nuestra misión, nosotros empezamos como todos los eventos online. 많은 방송국에서 그걸 방송으로 내보내주었습니다. Entonces, muchos medios de comunicaciones han transmitido por sus canales. 작년 가을에는 655개 방송국에서 방송을 내보내주었는데 Y el año pasado, como todos los medios de comunicaciones y como 655 medios de comunicaciones transmitieron. 그 시청자 수가 20억이나 된다고 합니다. Entonces, como los oyentes participaron como aproximadamente como 20 millones. 박 목사님이 하셨습니까? ¿Y Pastor Ospag hizo esto? 아닙니다. No es así. 목사님은 쉬셨습니다. Pastor Ospag se descansó.
하나님이 일을 하신 겁니다. En verdad, Dios trabajó esto. 어떻게 보면 코로나가 일을 한 건데, Y como hablando, ¿verdad? Ese coronavirus trabajó, ¿verdad? ¿No? 믿음의 세계 안에 들어온 사람은 이제 자기가 할 일이 없는 것입니다. Uno que entra al mundo de la fe no necesita hacer de sí mismos. 예, 이 세상에 가장 많은 사람에게 복음을 전한 사람이 박옥순 목사님인데, En este mundo y predicó el evangelio más personas y Pastor Ospak. 또 심지어 그 브라질 영부인하고도 이제 그 복음 교제를 했습니다. Y también compartió el evangelio con primera dama de presidente en Brasil. 또 수많은 정상에게도 복음을 전하고 장관들에게도 복음을 전했습니다. También ha compartido el evangelio a los presidentes, también a los ministros de diferentes países. 그게 어떻게 계획으로 되겠습니까? En verdad, ¿cómo puede hacer en estas cosas? 예, 하나님이 하신 것입니다. En verdad, eso es de Dios. 여러분, 우리가 죄를 씻는 부분에도 우리가 이제 쉴 수 있게 됐습니다. En verdad, nosotros, esa parte, limpiar nuestro pecado, también podemos descansar. 왜냐, 하나님이 다 하셨기 때문에. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo todo trabajo. 우리의 장래에 대해서도 우리는 이제 쉴 수 있게 됐습니다. Ya sobre nuestro futuro también podemos descansar nosotros. 하나님이 우리를 이끌어 주셨다고 하셨습니다. Porque Dios había dicho, Dios va a guiar a nosotros. 자, 여러분, 예수님께서 다 이루었다 하신 그 말씀을 여러분이 믿으시고 쉬시길 바랍니다. Ya ustedes recuerden la palabra de Jesucristo, consumado es. Luego ya ustedes descansen. 그 말씀 안에는 내가 쉴 수 있는 모든 준비를 예수님께 다 하셨다는 것입니다. Dentro de esta palabra de Jesucristo, ¿qué quiere decir? Jesucristo ya había preparado para nosotros. 오늘 여기까지 말씀을 드리겠습니다. Ya hoy día hasta aquí compartimos. 또 다음 시간에 또 십자가에서 예수님 하신 말씀을 더 나누도록 하겠습니다. Para otro día también y compartimos, ¿no? A través de la palabra Jesucristo habló en la cruz. 기도하겠습니다. Ya oramos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 우리가 일을 하면서 안식이 깨어졌습니다. Cuando nosotros trabajamos en ese día se quebró el día de reposo. 예수님께서 우리의 모든 죄를 끝내심으로 이제 우리가 하나님도 안식하셨고 우리도 이제 쉬게 되었습니다. Jesucristo y había terminado todo trabajo, por eso Dios ahora está descansando. Nosotros también podemos descansar. 하나님 이제 우리가 쉬고 하나님께서 우리의 모든 삶을 축복하시고 이끌어 주실 줄 믿습니다. Y nosotros creemos en Dios. Ahora nosotros descansando, Dios todo va a guiar a nosotros. 우리의 죄를 영원히 속죄해 주신 하나님을 찬양합니다. Glorificamos a Dios que había perdonado nuestros todos pecados. 예수님께 감사와 영광을 돌립니다. Y también agradecemos y glorificamos a nuestro Jesucristo. 이 모든 말씀을 우주 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De verdad, esta noche estamos muy agradecidos que hemos escuchado la palabra de Dios por medio del siervo que nos ha compartido. Estamos muy contentos, de verdad, cada uno de los hermanos. Y esta noche también tenemos encargados de cada área, por favor, sí. Vamos a los pastores que que están con nosotros, por favor, se pueden quedar en el mismo Zoom. Le vamos a agradecer para que puedan tener la comunión con el pastor expositor. Sí, por favor, le vamos a agradecer. Y el área de CLF, sí, para poder reunirse, está con el evangelista Adán Paco, sí, lo que es área CLF, y también los ministros pueden reunirse en CLF. Y también aula de evangelio, sí, por favor, los que nos han visitado por primera vez, y también con el evangelista Emilio Bonifaz, sí. La tercera edad está
está con mi persona, con también evangelista Ana Villa, ¿sí? Y los casados están también con el pastor William Escobar, y también las casadas están con la misionera Luz Lee, y también jóvenes hombres encargados también está el evangelista Rubén Huanca y el hermano Sandro Yapu. Jóvenes mujeres está encargada evangelista Hilda Izaga y evangelista Patricia. Adolescentes encargado evangelista Justo Álvarez, sí, por favor, y el hermano Rodrigo. Y adolescente hombres, ¿no? Y adolescente mujeres está encargada la evangelista Sadeila Murillo y el evangelista Daisy. Sí, por favor, ahí está la lista, por favor pueden, por favor, para poder ingresar cada uno a su grupo, le vamos a agradecer, por favor. Sí, a cada uno a su grupo, por favor, le vamos a agradecer.